Pati CTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. ये रुकना काहे के चालू होती है बाबू ये बाबू मैं रास्ता कोई ले लो अब रास्ता में बनाई दिए बाबू ये तो बहुत खराब हो गया गाड़ी हां ओके स्टार्टे बोलने से जाबो को Ka Surokba National Highway haka Shnong Jorabad ka bapinyaso ya ka khapu jong jilla Meghalaya bar ka Assam kala kum ka wa ba haka khatwi tri ujmang arasa Briew na ka jing Ther ulabba ubajur haka porsan bajim stem kani ka jing shlai kalakta hadu kata yiki kali ki baya ningba kani ka Surokba bar kham tam yiki nong shong Dukan bar iki Ïing kisam Watlana kalyang ki bor badikmi jongka jilla Assam ki jupin khu iki jabo jaban ki ba Sahkut hakinala tang shupoi ka ayom slam Henry kani ka jupin khu ka shulong le no nambar ba ka kamlait lenti bantu da ka basuk shiki wa duit ki badan hapo ka Shnong nalor kata lai thu ba ka don ka jingtheng kali da ki kenta hasurok ba nambar ba kinongnya kali ki haban up hadu ba ka kandarangan ban yo ban jam na shilyang surok bat ban poi shiki jaka ki ba kitmu ban len la ka long sha Assam ni Meghalaya ये रुकना काहे के चालू होती है बाबू ये बाबू मैं रास्ता कोई ले लो अब रास्ता में बनाई दिए बाबू ये तो बहुत खराब हो गया गाड़ी हां ओके स्टार्टे बोलने से जाबो को स्टार्ट बोलने के बा ए कला আমার ড্রাম তো কলা গুছি গল পানি ড্রাম তো Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shnong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEM's, our ride, our future.